Okay, year threes, welcome back from your break. This is now part 2 of the English first edition language year 3 learning paper. We are still busy with language and we are going to continue today with joining sentences. Joining sentences is also known as combining sentences. Hoe om twee sinne wat apart staan by mekaar te voeg. So, what are conjunctions? Conjunctions are words that join or connect words. They connect phrases or sentences. And they help us make our own writing flow better and show us how our ideas relate. So basically is dit wanneer ons twee aparte sinne het en ons wil hulle bymekaar bring deur om voegwoorde te gebruik. En waar staan hierdie voegwoorde gewoonlik? Voegwoorde kom gewoonlik aan die einde van 'n sin in die hakkies. So, hierso is die most common conjunctions and their uses. Met ander woorde, die woorde wat jy die mees algemeenste kry in die agterkant van 'n hakkie en hoe om hulle te gebruik. So die eerste een is and. En wat is die funksie van and? It adds information to the sentence. So hier's vir jou voorbeelde. I like tea. I like coffee. En dan het ons die voegwoord in die middel gebruik and om die twee sinne bymekaar te bring. As ons dit apart sou geskryf het, sou dit gewees het I like tea, punt. I like coffee. Punt en in hakkies sou dit and gewees het. So, I like tea and coffee. Volgende ene, she is kind and she is helpful. So sinnetjie 1 en sinnetjie 2. So dit sou gewees het, she is kind, punt. She is helpful. En in die agterkant sou ons dan and gesit het wat ons voegwoordjies is. So and gee vir ons meer inligting. It adds information and join two ideas together. Sy hou van tee, maar sy hou van koffie. Sy is baie vriendelik, maar sy is ook baie helpful. The next one is but. One of your favorite ones to use, and this shows contrast. So it is used to show difference or opposite ideas. So dit wys vir ons dat daar 'n teenstrydige idee is of dat daar 'n verskil is. Voorbeelde is, he is small, but he is strong. So ons voegwoord is but. As ons dit sou uit gaan skryf het, sou dit geweet het, he is small, he is strong, but. So alhoewel hy klein is hy baie sterk. Okay, dit is wat daai sin sê. She wanted to play, it rained. En dan is jou voegwoord daarso but. She wanted to play. Jy kan sien daai eerste sin bly presies dieselfde. Dan kan jy net sê it rained is jou tweede sinnetjie en dan het ons but gebruik om die twee sinne bymekaar te voeg. Okay, dan because gee vir ons altyd 'n rede. Want ek gaan nie na jou partytjie toe kom die naweek nie, want ek het huiswerk om te doen. So because always gives a reason, en hierso sê dit vir ons, it is used to explain why something is happening. So as ons na die voorbeelde gaan kyk, sê dit vir ons, I stayed home, I was sick. Hoekom het ek by die huis gebly? Want, because I was sick, I didn't feel well. So daar is jou eerste sinnetjie, I stayed at home. Tweede enetjie, I was sick en jou rede is in die middel. She is happy, it is her birthday. Hoekom is sy gelukkig? Want, because it is her birthday. So daai is sinnetjie 1, hy bly net so jy kan basies 'n punt voor die because it, she is happy, en dan sinnetjie 2, it is her birthday, en dit gee vir ons 'n rede, so dit voeg die twee sinne bymekaar. Volgende een wat baie algemeen gebruik word, is so,
en so always shows a result and it is used to show what happens as a result. So hoekom het iets gebeur as gevolg van iets wat gedoen is? So as jy na die voorbeeldjies gaan kyk, staan daar, he studied hard, he passed. Hy het hard gestudeer en omdat hy hard gestudeer het, so he passed. Okay, so sinnetjie 1, he studied hard, he passed. It was hot, so we went swimming. Dit was baie warm en omdat dit baie warm was, het ons gaan swem. So it was hot, so we went swimming. Jy kan ook sinema sê, I was in trouble, so I am not allowed to visit my friend over the weekend. En dan is dit ook enetjie wat ook algemeen gebruik word is before, after en when. En al hierdie joining words, al hierdie conjunctions het te doen met tyd, voor, na en wanneer. It is used to show when something happens. So dis baie belangrik wanneer iets gaan gebeur. So as jy gaan kyk na jou voorbeelde, staan daar, wash your hands before, voordat jy eet. I will call you after school, na school, want ek mag nie my selfoon in die klas gebruik nie. I was sleeping when you arrived. So al hierdie het te doen met tydwoorde en dit gee vir ons 'n rede of wanneer ons gaan bel, gaan dit voor die tyd wees, na die tyd wees of wanneer dit ietsie gebeur. Ok, so dit is die mees algemeenste voegwoorde en dit is ook die wat jy dan nou in die eksamen gaan gebruik. So kom ons gaan oor na bladsy 6 toe. Ok, bladsy 6 staan daarso, steps to follow when combining sentences. Nou mense, conjunctions is regtig verskriklik maklik, maar julle maak altyd baie simpel foute wat nogals punte kan kos. So there's a few steps when combining sentences. Ek gaan deur hulle gaan en dan gaan ek vir jou voorbeelde gee hoe om seker te maak wanneer jy dit doen. So die eerste een is read both sentences carefully. So nommer 1, lees al twee sinne deeglik deur and understand what each sentence is saying. So jy moet obviously weet wat in die sinne gesê word. Okay, so verstaan wat in die sinne gesê word. So as ons gaan kyk na die voorbeeld, she was tired, is dit sinnetjie 1, sy was moeg. She finished her homework. So sin 1, sy was moeg, maar sy het haar huiswerk klaar gemaak, is sinnetjie 2. So hoe weet ons wat is sin 1 en wat is sin 2? Dit word gesplit deur die punt en obviously die hoofletter van die volgende sin. So nommer 1, lees baie mooi deur al twee jou sinne. Volgende een wat jy na moet kyk is, decide the relationship between the ideas. Met ander woorde, watse voegwoord gaan ons gebruik? Sit ons ietsie by? Is dit kontrasterend met mekaar? Gee ons 'n rede? Of is daar 'n resultaat in die einde van die dag van hierdie sin? So, jy hoef nie te veel altyd te bekommerd te wees oor hierdie ene nie, because your joining word, your combining word will always be placed at the back of the sentence so that you know which one to use for. So, as ons ietsie bysit, as ons twee sinne by mekaar voeg, gebruik ons and. As dit in kontras is met mekaar, gebruik ons but. As ons 'n rede gee ons sê ons gebruik ons because en as ons 'n resultaat het, gebruik ons so. So hierdie word gewoonlik vir jou gegee aan die einde van jou sinne. Einde van jou sinne in jou vraestel. So jy hoef nie altyd bekommerd te wees oor hierdie enetjie nie. Dit word vir jou gegee, jy moet net seker maak jy gebruik die regte een. Okay, en dit lei my na die volgende punt toe. Choose the correct conjunction.
like I just explained to you, you will be given the conjunction. So it's not necessary for you to make sure you use the correct one. But if it says, join the following sentence together using a proper conjunction, dan moet jy seker maak dat jy eers die sinne lees en ook die regte joining word gebruik. So, hierso is weer 'n voorbeeld. Gebruik haar eerste sin van haar bo. She was tired, she finished her homework. Okay? So, but is in kontras met mekaar. Sy was moeg, maar sy het haar huiswerk klaar gemaak. So she was tired, but she finished her homework. Okay. So dit was 12 uur in die aand. It was 12 o'clock at night, but I made sure that I finish my homework so that I stay out of trouble. En dit is wat daar gesê word. Dan step 4 is joining the sentences correctly. Hoe om die sinne 100% reg by mekaar te bring. So number 1, you use a comma before conjunctions like, en hierdie is baie belangrik, and, but, en, so. So jy sit altyd 'n komma voor, and voor, but, en voor, so, when joining two full sentences together. So maak seker jy sit jou komma voor, and, but, en so, wanneer jy jou sinne bymekaar voeg in die eksamen. And then, very important, always check your sentences. Make sure, waarvan moet ek seker maak? It makes sense and is not too long. Partykeer voeg julle woorde bymekaar, maar julle vergeet om daardeur te lees. Maak seker, as jy klaar dit geskryf het, dat dit sin maak. Lees een keer deur dit, maak seker. Nommer 1, maak dit sin. Nommer 2, is the punctuation correct? What does this mean? In other words, is there a capital letter at the beginning of the sentence? Is there a capital letter at the beginning of the sentence? Okay? En ook, met jou tweede sin, as jy na die voorbeeld gaan kyk, she, kan jy sien, dat die tweede sin se hoofletter 'n klein lettertjie gemaak is. Hoekom? Want jy kan nie 'n hoofletter hê in die middel van 'n sin nie. En dan waarmee eindig jy 'n sin? Met 'n punt. So make sure the punctuation is correct. Make sure that the names of people and nouns are not repeated. Ek gaan nou by dit kom. Met ander woorde, moenie sê Marius likes sushi, Marius likes vegetables. Dit gaan word, Marius likes sushi and he likes vegetables. Jy gaan nie sê, Monique hou van koffie, Monique hou baie van hot chocolate nie, Monique hou van koffie en sy hou van hot chocolate. So make sure the names of people and nouns are not repeated. Next up, make sure that the capital, baie belangrik, letter of the second sentence is changed into a small letter. Many of you leave your second sentence in a capital letter. You cannot do that. You cannot have a capital letter in the middle of a sentence. Never, ever, ever, unless it is the name of a person or it's a proper noun. Okay, en dit is al wanneer jy 'n hoofletter kan hê. Julle weet nou wat's proper nouns? So it's the names of people, places, days of the months, days of the week, months of the year, names for public holidays. And then remember your full stop or your period at the end of each of your sentences. So kom ek gaan gou deur hierdie voorbeeld hardlik laat julle sien wat ek bedoel. So, nommer 1, hierso gee ek vir jou 'n sin. Okay. Step 1, read both sentences carefully. Goed, nou lees ek deur dit. François like eating sushi. François like eating oranges. En in hakkies gee ek vir jou joining word. Step 2, decide the relationship between the two ideas. So hierdie het albei te doen met François. François like eating sushi, baie belangrik. François like eating oranges. So dit is die relationship. Ons praat nog steeds oor François. Dan nommer 3. Choose the correct conjunction. You don't have to worry because I give it to you in the back of the sentence in brackets. Then join the sentences correctly. Okay? Always use a comma before and. So daar's 'n and, ek moet onthou om 'n komma te sit.
En dan check your sentences, make sure the sentences are not too long, punctuation is correct, that it's not repeated, and that the capital letters of the second sentence is changed into a small letter, and that you remember your full stop. So as ek na my sin gaan kyk, gaan ek begin met François. So, François like eating sushi. So basies bly die eerste sin presies dieselfde. Nou moet ons die punt gaan wegvat, want ons moet die voegwoord insit. Wat sê die reël? There's always a comma in front of and, so nou sit ek my voegwoord. So François like eating sushi and ek hoef nie weer François like eating te herhaal nie, want ons het dit klaar genoem in die eerste sin. Die mees belangrikste deel is he likes eating oranges. So dit gaan wees François likes eating sushi and oranges. En ek maak seker dat daar 'n punt aan die einde van my sin is en dat my tweede sin in 'n klein lettertjie begin. Volgende ene, Sarah likes Fred, Sarah married Fred, so. Okay, so weer eens, daar moet 'n komma voor sou kom. So, hierso praat ons oor Sarah en in die tweede sin praat ons weer oor Sarah en Fred. So what does the rule say? Remember not to repeat the names of people. So dit gaan word Sarah likes Fred. Okay, daar's 'n punt, die punt word weggevat. Ons sit 'n komma voor sou. Nou gaan ons sê sou. Sarah moet ons nou nie herhaal nie. Dit gaan vervang word met she married. Ons gaan ook nie weer Fred gebruik nie. Ons gaan gebruik him. So, Sarah likes Fred, so she married him. En ons sit 'n punt in die einde. So ons maak seker, ons herhaal nie die name nie, ons maak seker ons 'n komma voor ons voegwoord, dat die eerste sin met 'n hoofletter begin, en dat die tweede sin met 'n klein lettertjie begin. En dit is hoe jy conjunctions doen. Okay, en dan gaan jy net gaan, daarso waar staan more example of combining sentences. Peter was hungry, dit is jou eerste sin, Peter ate a sandwich. So hy was honger gewees, so he ate a sandwich. So Peter was hungry, so sien julle daar's 'n komma voor so, he ate a sandwich, punt, en die volgende sin begin met 'n klein lettertjie. I like apples, I like oranges, I like apples and oranges. Ek hoef nie weer like te gebruik nie, want dit is 'n woord wat herhaal word. She stayed inside, it was raining. So she stayed inside because it was raining. Tweede sin is 'n klein lettertjie. Dit eindig met 'n punt. We finished our work, then we went home. We finished our work and we went home. So, julle gaan deur hierdie voorbeelde gaan en dan gebruik julle ook asseblief die werk wat ons in die klas gedoen het. Okay, going on to page 7, prefixes. Just give me a moment, please. Sorry, just grabbed my pen. Okay. So, prefixes. What are prefixes? Prefixes and roots. The core part of a word is called a root. So die basis of ook the base. So in Afrikaans praat ons van die basis. Dit is die basiswoord. In other words, the base word is something that can always stand on its own in a sentence and it has its own meaning. Okay, ek sal dit nou verduidelik. What comes before the root word is then called the prefix, die voorsetsel in Afrikaans. So jy het jou basiswoord en jy het jou voorsetsel. So prefixes are added to the beginning. Prefixes are added to the beginning of a word to create a new word. So, 'n voorvoegsel of 'n voorsetsel word aan die voorkant, aan die begin van 'n basiswoord geplaas om 'n nuwe woord te maak. So as ek 'n basiswoord het soos happy, today I am happy, kan hy alleen staan. Maar nou gaan ek 'n voorvoegsel in die voorkant sit en nou word dit I am unhappy. En dit maak die woordjie van gelukkig na ongelukkig.
usually changing its meaning, so ons verander die betekenis. The spelling of the base word, the root word or the stem typically does not change when a prefix is added. So wanneer ons 'n voorvoegsel aan die voorkant van die basiswoord sit, verander die spelling van die basiswoord nooit nie, dit bly altyd dieselfde. So as ek byvoorbeeld die woordjie play vat, my brother loves to play outside, die spelling verander nie, en nou gaan ek dit vat van play na replay, so nou is daar 'n voorvoegsel aan die voorkant van my basiswoord. En dan hierso is prefixes wat julle moet gaan leer. Julle moet weet, an beteken not or the opposite of, en daar gee ek vir jou voorbeelde. Unhappy, unfair, unable, undo, untidy. So dit is die teenoorgestelde van iets. Ek is ongelukkig, dit is unfair. Ek is unable to do it, I cannot undo it, and I'm untidy. Beteken om iets weer te doen. Okay? So I'm rewriting the passage, I'm redoing my work, I'm returning a favor, I'm reheating the food, and I have a reaction to what the person is saying to me. Dan, dis beteken baie dieselfde as aan, julle kan gaan sien, not, opposite of. So aan en dis het blykbaar, of het basically dieselfde betekenis. So disagree, dislike, disappear. Okay, so daar's jou basiswoord, agree, like, appear, en jou voorsetsel is in die geval dis. Met mis beteken dit something that's wrong or bad, so misplace, misunderstand, and misbehave. My stem or my base word is place, understand, behave, en my voorsetsel is elke keer mis. And then we have pre, en dit is presies wat 'n prefix is. Pre means before, going before something. So here it is pre in all of the words. So preview, view is my base word. Prepay, pay is my base word. Preheat, heat is my base word. Pre-cook, cook is my base word. In beteken not. Okay? So dis impossible, inactive, invisible and informal. Al daai is jou voorsetsels, jou prefixes en die res is jou basiswoord. En julle kan nog in elke voorbeeld gaan sien, die spelling verander nie. Then we have sub. Sub means under. Okay, om iets onder te laat gaan. So, submerge, subway, submarine and subway. And then if you have a look at your base words, you will see that the spelling doesn't change. En sub is dan your prefix that goes in front of each of your words. Ander ene wat julle al baie gehoor het is anti. Anti beteken against of opposing to something. Okay, so ek is anti-social. My father uses antifreeze in his car and I like to use antibacterial wipes. So social, freeze en bacterial staan alleen is my basiswoord. And then I have over. Over beteken too much and more than is really needed. So hierso het ek over eat, om te ooreet. Overwork, om te hard te werk. Overcook, die vleis is heeltemal te gaar. Overvul, om die emmer te vol te maak. Overhead, gewoonlik in 'n maatskappy. Dan overpass, om iemand verby te vat, en 'n overhang, ietsie wat oorhang. En al daai woorde is basiswoorde. En hieronder gee ek vir jou 'n voorbeeld om dit mooi te verduidelik. Un plus happy is unhappy. Un is the prefix and happy is the stem. Re is the prefix and right is the stem. Preview, pre is the prefix and view is the stem or the base or the root. Sub plus way, sub is the prefix and way is the stem. Onthou, 'n ander woord vir stem is 'n root of 'n base. En dit beteken net eenvoudig die woord wat alleen kan staan en 'n betekenis het in 'n sin. Okay, and then going over to the last, or almost the last one, is suffixes. Now mense, last part of language, suffixes is basically exactly what prefixes is, but now instead of going
in the front, a suffix always goes after the root word. So na die basiswoord word jou suffix geplaas. Okay, suffixes are added to the end or the back of a word to create a new word, usually changing the meaning. The spelling of the base root word typically does not change when a suffix is added. So dis presies dieselfde reëls as 'n prefix. 'n Prefix gaan voor, 'n agtervoegsel of 'n agtersetsel gaan agter. Okay? En hierso is al die betekenisse van die suffixes. Full beteken om vol van te wees. Careful, hopeful, beautiful, joyful. Julle kan nou baie duidelik sien dat dit in die agterkant van die basiswoord gaan en die basis of die root of die base verander nie. Care, hope, beauty en joy. Less beteken or less beteken without. Careless, hopeless, homeless, helpless, fearless. Gaan aan die agterkant. Then we have ness. Ness stands for the state or the quality of being. So kindness, happiness, darkness. So my root words is dark, happy and kind. Beteken in a way or manner. So how did the boy do the work? He did it quickly. How did the girl talk? She spoke softly. How did the father buy the present and give it to the boy? Happily. How did the class shout today? Loudly. So, or means a person who does an action. So, dink aan al die onderwysers hier by die skool. Ons teach, maar ons is teachers of 'n teacher. 'n Persoon act, maar hy's 'n actor. Iemand hardloop, maar hy's 'n runner. Iemand doen iets, maar daai persoon is dan 'n doer. Mint beteken action or result. So enjoy, mint, move, mint, develop, mint. So enjoy, move and develop is my basiswoorde. Dan able of able beteken capable of being. It means being capable of something. It's readable, it's adjustable, it is possible. Eon of theon is state of being or an action. So creation, decision and reaction. Alles aan die agterkant still a prefix. And then is a person that does something. Nou wat beteken dit? Dentist, iemand wat jou tande vir jou regmaak as dit dalk seer is. Scientist, iemand wat navorsing doen. Artist, iemand wat dalk verf of iemand wat dalk skilder, beeldhouwerk doen. En pianist, iemand wat die klavier speel. So example, happy en nis. Julle moet net seker gaan maak hierso, happy eindig in 'n y en omdat hy in 'n y eindig as ek die nis bysit, val die y weg en hy sit 'n kolletjie i in sy plek. So dit word happiness is the suffix en happy is the stem. Okay, so maak dit seker as jy happy apart skryf, eindig hy met 'n y, maar as jy hom 'n agtervoegsel aansit, 'n prefix, val die y, 'n suffix, ekskuus, val die y weg en jy sit 'n kolletjie i in sy plek. Helpful, full is the suffix and help is the stem. Careless, less is the suffix and care is the stem. En dit is suffixes. Jy kan ook deur die werk gaan wat jy in jou boek gedoen het. And then we going to section C, which is your last section of your exam, and this is a visual text. Okay, so kom ons gaan gou deur dit. What are visual charts? A visual chart is a way of showing information using pictures, symbols or diagrams, or graphs or tables instead of words. Met ander woorde, jy gebruik prentjies om vir jou die inligting te gee om te antwoord. It helps people see and understand information quickly. Why? Because certain people may struggle with reading and writing. We make use of pictures to assist them. So kom ek gee vir julle 'n voorbeeld uit die werk uit wat julle gedoen het. So in term 1, okay, the last pages of your term 1 booklet, page 24, 25, 26, we did visual chart. So hierdie is a visual chart. You usually have a title, so dit sê vir my, this is the cost of miscommunication. I have all my information on the site.
And then I obviously have the other information regarding the titles. So loss of sales 18%, missed performance goals 25%, higher stress levels 52%. So mensies, ek gee vir julle 'n visual chart. Jy moet die inligting gebruik om die vragies te antwoord. So een van die vragies kan dalk wees, what is the heading of the chart? Then you go to the heading, it is cost of miscommunication. Okay. According to the chart, what is the percentage of low? Then you go to low morale due to miscommunication. The percentage is 31%. Which data is 25? Then you put your finger on 25% and 44%. Dan moet jy gaan skryf missed performance goals and delay and failure to complete the project. So this is a visual chart. So you guys can go through this. This is another graph analysis about fruit, for instance, favorite fruit. So what fruit is the most popular? Then you're going to have a look here. Gunsteling vrugte is apples. And there was also one about temperature. And then here at the back there was also one about books that was being read. So guys, this is what a visual text is. And you are going to definitely get this in the exam. And it counts 5 marks. So I'm going to give you a visual text and you must be able to answer questions about the visual text. It is like a comprehension test. You cannot prepare for it. So why do we use visual charts? To make information obviously easier to understand. Okay? Show patterns and comparisons quickly, save time, help learners remember better and make learning more interesting. And then there's a few steps that you can go through to make sure that you prepare for a comic strip or for a visual strip in the exam. So number 1, you're going to look at the title. So this was daai een wat ek julle nou gewys het, levels of communication. You're going to check the labels and the headings. So let me just quickly go back and let me show you. So you're going to look at the title. So that one, the title is books being read. This one is cost of communication. This one is temperature. Then you're going to check the labels or the headings. So this is the labels on the side or the headings. These are the labels or the headings. They may be at the bottom. These ones are also at the bottom. And then these ones are also on the bottom and on the side. Then read the key if there is one. So the key is usually this one. Dit is al hierdie grafiekies wat vir jou die inligting en die persentasie of die getalletjies gee. And then study the information carefully. Look for patterns, percentages, differences or ideas and answer questions that's based on the chart. Use the information that's shown and do not guess or use your own knowledge and always refer back to the chart. Moet nooit 'n antwoord uit jou kop uitgee nie. Gebruik altyd wat voor jou is. Maak seker jy gebruik die regte syfertjie, vat 'n liniaal, sit hom neer laat jy kan mooi kyk, luister die waar loop die lyntjie en antwoord die vragies volgens die gedeelte wat vir jou gegee word. En dis dit vir julle leerpapier julle. Very, 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 very well done for the term. Baie sterkte vir julle eksamen wat voorlê. En as daar enige vragies is, kom vra my asseblief. Baie sterkte julle en ons is klaar met die leerpapier.